Siphinde sinibingelele kwiKaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini, usubscribe, ukhulise leli khasi khona uzohlezi iy'ndaba uy'thola njengoba zinjalo. eRustenburg enye-ke izindawo ebezibambe ama-by-election ku-Ward 45. Lapho-ke esibone khona into esingakaze siyibone, imeya iyi-party agent. Lapho-ke umkhonto ogwaze noma kunjalo. Imiphumela-ke yakhona ihambe kanje. MK Party 43%, ANC 33%, EFF 24%. Amanye-ke amaqembu-ke awazange abonakale. Mina-ke angingandi-ke kakhulu-ke nanguGodole nekhansela elisha laka-Ward 45 bebeka indaba awuzweke. The Northwest. So, comrade, President Jacob Zuma, hore fa this organization I'm condolences because of spiritual things, bad, mare, moral kande, yeah. Cha, injalo engane zakwethu uvele waqoqa washaya konke wababhaxabula ngendlela okwenzeke ngayo. Mina bengiqala ukuthi ngibone imeya iba ube yinqondo umeya laba babala ube yinqondo ube party agent umeya party agent bekokuqala ngibona leyo nto leyo. Waphinde wazobala waphinde waba kuleli thimba elibala amavoti intambama bekokuqala simbhacabule bala amavoti enjalo. Umkhonto angiwazi mina ugwaza ngenye indlela enzima kakhulu. Umeya wakhona lapha ubebhizi ephithiza samshaya kunjalo. Lokho kukhombisa ukuthi singabantu abamnyama liyabuyizwe manje ngendlela okwenzeka ngakhona. Abantu base Northwest sebekhombisile ukuthi bafuna ushintsho, balandela ushintsho. Sekudala behlupheka. Bakhansela ngiyacabanga ukuthi uzokwenza kusemandleni akho futhi laba abantu ubaphathe kahle. Ngeke uzuphinde unyakaze kahle. Ne, comrade Kotola, le nna ke re ke a leboga gape ke leboga the voters, ke leboga all the volunteers who were on the ground for the past 4 months ka campaign tsa rona. Ke leboga le leadership e re filweng ya province le ya national, most especially comrade Dr. Maseko, they our SGO na lefa atile a tlo fa support. But I know comrade gore ha ka tsena mo dipolotiking power, ha ka tsena mo dipolotiking tšhelete. Background ya ka ke motho o ntseng bila financial, a ke motho o tlo rekisa mebereko or whatever. What I want, comrade, I just want to assist to liberate our people, because no one will come from far and liberate us as abantu base 45. Ngiyabona comrade, as abantu base 45 we will liberate ourselves under the umbrella of comrade Jacob Gedisha Zuma. Hayi injalo mfowethu yike angizuchaza kakhulu. Sibambe khona lapho wena ufuza imnandi kakhulu singaze siyona balitholile udaba bayalwazi bye.